ole hey KTM adventure bike thar kha voina tangzar na hun nei dona KTM Aizawl KTM lamin program toite cover lo bang le lom ta kop mai 250 de 390 thar lâm hù ngái lầu Arab khác không mấy nè tụi nó cần bike launch rồi tụi bạn cho nó cao không thế thì khác cả sấy đuôi nè với nó là cái dòng tê in zavai in Aizawl KTM in zavai kabuk sewa in hun lu tak tê seng in run kala kan lom tak zet ani cái này Aizawl KTM team thì February 2024 ni cũng mo cái đó kan managing team thara ta chuan ma kong shak shangin mathar kan la in tan also zok te a luan in lak thei dan tur te le a thil chi shang shangin kan thei ang to kin ma kan la ni ti kha min shat pui ula mi ti en fil fia nan chuan hetlaya hian thil kan hu lok chango hey tun tum financial year mo financial year khat chu imani company achanga kan thok chat lok don ve ania chuban chuan intan thei top kan chwa sel don ti kha milo sha sak don ya kalome Bible chang kariro sam number som hi palina hian leilung le achunga thil zung hi dalpat ania khovel le achunga chengtin hian tuifin riat chunga te amain atin ani sia ka countdown na nga ka countdown zo ve le kan po thong don ya 5 4 3 2 1 le nice okay mọi thứ ngay về cái bike sẵn nó tụt giống ha rất là hay nè sports bike này tin không có khăn hay khán tùy quy cả cái này khán lò mẹ khán tụi không tụt đây cái rốt bóc này hey sao này hi anh hi azir chiang phải đâu chắc à thì mấy anhจุดเล่มาโซกันหันสวยอ่ะเนี่ยมี KTM จุ่มจ้างให้กันสวยด้วยนี่ส่วนให้ที่เองเนี่ยโมเดลค่ะให้มี variant ค่ะมีสิ่งเป็นไงอินเดียอัดเด็ดปั๊บฮัลโหลมาเซ่mid range สังคัญเดี๋ยว adventure R กันลอนเสียแล้ววะไอ้ที่ adventure S กันที่ X version alloy wheel มังคารุนปกะไอ้ที่อินเดียเรามาจนสวยต่างกัน adventure อันที่เดี๋ยวตุ๊บะเราจู adventure S ที่ข้างไอ้คุณลำยุโรปละมันลำดันเดี๋ยวจูนี่ S ที่ก็จะ spoke rims สินะอันนี้เดี๋ยวมาอย่างจูคูลโฟมข้างรอนสวยเจี๊ยสิส่วน R ข้างสวยจ้าเลยเดี๋ยวเล็กเลย R ข้า R โฮฮิจูอัน extreme off road โฮบิลันเซียมเดี๋ยวเล็กกันเนี่ยจูอินเดียมาพวกอันดิอันจะเรื่องกันล่อนจริงกันล่อนลงเต้นเราเดี๋ยว research กันเราตีไปอ่ะส่วน R version ฮิจูไอ้ extreme เดี๋ยวเล็กก็อัตโต้พอโต้เดี๋ยวโดนอ่ะจูเอ็งเงี้ยจินจูเสียเจี๊ยเราR ข้าจูให้มี suspension ข้าข้างหลังพวกเขาใช้ด้วยนี่ก็เสียดิR ข้าง 230mm suspension มังอ่ะจูเอ็งเงี้ยตอน bike level จูหันดิเจี๊ยเรานั่งอินหันจังปุ้ยปกเทเลสว่าตัวคันนี้ให้พอให้อังอมเท่าอ่ะไอ้ยัน200เลย205 205mm มังอินก็เสียส่วนคู่ลายกันหูคู่170เลย177นะมังอ่ะพอตมสิงไม่คู่มีเจ้าคู่กันเนี่ยเรานั่งคู่มีสเปคเจ้าคู่กันเนี่ยอ่ะมาเราจูกัสโซ่พอตมสิงเวคบมาไว้ส่งนี่จูจูพอตมเอาเจ้าจะว่าให้พอพอตมเทเราจูกันเทเรามาเสียไอ้จูเต้นจูนั่นเสียเดียวAdventure 390 SE on road in 4,19,500 อันนี้ส่วน ADB 250นี่หน่วยทุ่มสางาแหละสางา on road in จนอินดิวน่าทาร์เบอร์ cruise control นั่นเดี๋ยวโซ่ on road in หน่วยทุ่มสีงาสางขวาแหละสักทุ่มมันฮิตฉ่ำล้มครบมันช่วงลุยเนี่ยข้านี่มันค่ะ
tấu tấm lâu nè ha trà gần thì khóc mày 250 te po ha chuan hei hi 390 adventure thar chu ta an kwal ve thok thok ang an la thot chin noi ranga hei spoke rim seron nga hi spoke rim si tubeless ania so mi model ma sa spoke rim sa chu tubeless ani velo tube type ania hi chu tubeless ron mang to ta chuan ground clearance te po hi khumi a hlui icon ground clearance ron chazo ka chu ba ka a seat height hi tunami hi a model thar hi seat height te po ron niam zok ta 830 mm nim sia tuna a model hlui zo ko seat height sang box sia chu ma to la hi ground clearance chazo ka seat height niam zok ka suspension travel hi aron thui to zo ka 200 mm aron ni to chuanin anung suspension travel te po hi ron thui to engine thar lak mo AC4C engine kani boka hey chanan en vel me kani tayara hianin anung hi 18 inch ania chuan amalampang hi 21 inch ani boka chuan tilai mi hi adventure 250 kani ve thunga hianin alloy wheels samang thung ta anung hi 17 inch chuan akemalampang hi 19 inch ania Templar XR manga tayar hi thakop mai tiak hi Templar XR hi kong tha hei metal rod panga ya po tha grip tha chuan hei engine hi LC4C engine tho khania hei this te hi 320 mm tho khania ma se hei floating disc ting chi kharon hong halta tilai bobin among chi ma chuanin masira a brake hi aron danglam veta 2 piston caliper aron mang tatlat maya hi a tha tho tura ngai ta ila radial mounted ani to lo le hala hemi hui zok ka chu 4 piston caliper te manga chuan radial mounted ani bokamo anung suspension hi adjustable ni boka suspension poi thadon viau mai kai amalampang ko hi adjustable tho kai tain click her thaya tila hi adjustable suspension ani boka chuan TFT display TFT screen naron ngal veka ta hian thi chang taran hian adjust chau thei ta hey cruise control te nei boka thi chang ta hian sei vek seng lawang riding modes te traction control ti te quick shift taran nei boka up shift down shift ang ka ve boka chuan a headlight hi stack projector ang chi a in chong ang chi kha ni ya dakar really inspired moi khop mai eng traffic turang ai ni indicator light te po hi design thar vek ani ya ama sim hi apian hi zei zat me chuan hetila hianin USB type C aron mang boka phone vel charge thei chuan battery vel po charge nga cha thei lon a seat hi zen zat me hei thadeu chu seat thai ta hniam pa ka han tilai hi a zen a inra khala no me tilai hi mo ka bai ka nga te ka chuan Aizawl dur tilai hi thut khan tilai hi kap zot hi a kam deuh la ka inra khal po hara seat thai ta hniam mai pa ka khan hei seat thut an nom zok hi 250 version khan ni ta ma se adang lamna chu ake hi alloy wheels aron manga ama hi 19 ania chuan atnung hi 17 looks like sim chu 319 a khai lang renga adang lam son adang lam na lian deuh lak chu tire alloy wheels khan ni mai ta mo 250 chu ve chin ang 250 hi aron thako maya chan chu kan bike ten khanin aman hi ai ang te reng ta hei nen hian aman kha ai in thau na tam vak lo na 250 kan nei lai nen hen mo noi thung na jem in a complete thea chuan kan bike kha noi ni si kwa le level ten in ka sia a to na tam ron me lo chuan ta hianin hei TFT screen te ron hanga chuan quick shift ta ron nei boka level ani hi a thadon khop mai om le viau don hei ka flat foot thap thei tian ka in ra thap thei mo hei a thakop mai a si thai taron hiam to a 825 mm ani ya
alloy wheel sam hana wang hian hei ti vel hi ni ta a look su kha kha ani deuh mai a si thai da niam kha advantage that tak ani cái ni mizo tan chuan mo bok toi deuh lek tan khal po har don lo ani a hei hi nghe cái mềm bike cần thắc về mấy đu ngắm thì thế ngày tối về mấy cái này chả đoán không mày suspension travel hi 200 mm rồi to lại tắc thì phơi một đón không mày săn chú cần bike khác 170 mm cho con nha anh số đều khá là bất đồng về thế chuan agram clearance aron sang to bok kha hi da te chen tak ka da ni dona tau mấy khai har to dona ni bác chú nó kia nào khắc xin nó hôn tất cả nó này về thì tiếng trong cái nó soi riêng thôi nha cho nên cái hi 390 thar kha ni à color thar dum bác á thì đang làm nó chút cruise control rồi này ta hi công yêu trả về là cho nó bằng cruise control le color thar cái hi cruise control le color trong đó đang làm bác cũng mà đang rồi upright sang ngay rồi upright si ngay rồi à cruise control rồi này đó color thar rồi này bố cái hi Duke 390 Gen 3 ho LC4C engine thấu cả này á thì là cái họ sản xuất mình thì sẽ chia đủ tan chọn Aizawl KTM mà cần thấy em của lốm rồi bố cuốn luôn cái con lạc thấy đủ tan cuốn Aizawl KTM pan chắc mấy tuổi rồi nhỉ đây here 250 color dang thùng thì kan với video bị chụp tông mày anh thì có một trong là lắc về thì tôi đang ngay tay đã chọn này bye bye